Fakutan de sa si wapswiv ka Charlie Kirkla. Sispekyo kembe, lipadiyon mo. Men sa kappa se tu bon vrai. Dapre guvene Utah a Spencer Cox, Tyler Robinson, Monsieur Akize, qui tui activis conservate, Charlie Kirkla, refuse collaborer ak la police net. Pandan tu mun bokote, Robinson a pale ak investigateyo, limen rete bouche femen, e li apitilize dwali genyen dapre 5e amendment an. Kidonk, kisa nu konen. Robinson, kigen selman ving dozan pat renmen kirk dito, elite plonge von nan seten communauté su internet, ke gouverneur rele, kote noa. Otorite yo di Robinson, teka radicalize su internet, e genmen message ki soti nan yu group chat Discord kote li tap by blog su, John yo te pran li pu mun ki tire mesye a oswa memsu li te fe mun kwe kirk muri. La polis juen plizye koki bal grave ak blag antifacis, ki semble ak foto su sen krim lan, sa ki montre, yon posib motiv ki liye, ak kilti internet. Pukunye officiel yo di enquête lab kontinye, e no pral probableman, apran plis le Robinson paret, nan tribunal madi. Rete connecte po nouvel pandan, iswasab deule.